Zašto šišmiše zovu slijepim miševima? Pozdrav Marija. Bog Davore. Naši kockići su čuli da su šišmiši zapravo slijepi miševi, pa su htjeli saznati je li to istina. Pa nije, kao prvo šišmiši nisu miševi, a drugo nisu slijepi, odnosno svi šišmiši vide, samo neki vide bolje, neki lošije. Jedan od razloga zašto se mislilo zapravo da su slijepi je zato što se koriste eholokacijom, odnosno zvukom da bi se snašli u prirodi, pa kako se taj zvuk odbija njima se vraća i onda oni kuže gdje se što nalazi. Dakle, vidim, ajmo reći, manje bitan u toj kombinaciji. Ali postoje vrste koje recimo uopće ne koriste eholokaciju, nego se oslanjaju potpuno na vid. To su šišmiši koji se hrane recimo nektarom, takozvani voćojedi. Znači oni koji jedu voće, nektar piju, dakle njima nije bitna eholokacija, oni ne moraju pronaći taj neki plijen kojeg će uloviti, tako da se oslanjaju samo na vid. Znači to da njima uopće nije eholokacija izražena ili je samo ne koriste u toj mjeri? Pa kod nekih nije uopće izražena, dakle nemaju je, a neki je samo manje koriste jer im jednostavno nije potrebno. A opet neke vrste šišmiša čak recimo imaju eholokaciju, ali im je draže koristiti se vidom, pa onda u nekim situacijama se oslanjaju na vid, a nekad se koriste eholokacijom. Tako da ovisi od situacije gdje su, što žele uloviti, što žele pojesti. Tako da šišmiši zapravo mogu gledat, mogu vidjeti, neki čak imaju jako dobar vid preko dana, što se isto mislilo da nije kao moguće da se šišmiši uopće vide preko dana. Tako da sve zavisi od staništa na kojem žive, čime se hrane i što zapravo žele u tom trenutku koristiti, vid ili taj njihov poseban sluh. Zna li se možda koji spektar boja vide oni ili ne vide spektar boja, samo crno-bijelo? Neke vrste mogu vidjeti određene boje, neke vrste mogu čak vidjeti ultraljubičasto. To su pogotovo ove koje se hrane nektarom jer na taj način primijete zapravo biljku. Jer biljke inače neke u svojim cvjetovima emitiraju, ajmo reći, odnosno primaju tu svjetlost tako da izgleda ultraljubičasto kad ih se gleda, na primjer kukci koji ih oprašuju, tako i onda ti šišmiši. Znači oni mogu vidjeti taj neki spektar i onda ih to privuče i naravno time se hrane. Znači našim šišmišima ne trebaju naočale, vide sasvim dovoljno? Vide sasvim savršeno i ne treba im ništa, znači imaju i vid i eholokaciju, imaju sve. Puno ti hvala, Marija. Nema na čemu.